Kinokray jongka Giant Hills Autonomous District Council mentakasi ke Shimatalang bat kasang Voice of the People Party menyasang Kelanmor Ahmad jongka Khadop jongka nika Office Rekam jongka JCDC hadian bagi board punya jongka District Kamshim Malaysia ikin ngelam bagi dekat jongka sang VVP mandung Syaphalau jongka nika Office Rekam man pulang ke jinjaki nakadau mandawa bakatulop berangsa je kinokray baru debat siuno menem step ki dekat jongka VVP ngelam jongka VVP napo East but West Giant District ke percang mandrung coba Phalau ndai ki buat kulit ke Kamshim Malaysia bak lakhang ye ka Kherdop masipol kadang gejenya ndai nabab Kamshim Malaysia iki bandung coba Phalau nakalian kinangilam ke Voice of the People Party dengkat bagi paikba dengkat bagi try kila songno Ahmad jongka Kherdop demonstration namanta kujimpen namanta ka jingdo jingom patio ke tulop jong kini ngopray bedon ni JCDC nisyo pula kendiat anggawe hi ba ada kita pengin song stay support stay ni kamsa ini ban song support na kita daw ha ban song kini dikit yung tip na kay daw yung tip balay ki siya ini ban song support ama nagdalong taro kam na lay yung namar kay ka peaceful demonstration ka ba ngip song sini ang kumta hi yung kini ka sit-in demonstration joni kan sang na ta kulay support ini ki yung Voice of the People Party halor ganong rin jadi kita cakap penduduk klub yang di kami nongkrek, ya cakap ini dapat jadi untuk iu kanga, kang kean, kang discussion di daw, aku cakap iu siapa di sport, jadi keempat jadi kami nongkrek le, hamsan iu siapa, emlang ikrek lang suruhi jadi untuk kedaw pak, ye jadi betai yang jadi ikrek lang jadi sok tilang yang uman go jadi yang gue jom, jadi man go ki gua jai da gua yu chong klan mungori heri hapok campus dari kamera ongu organisasi sekretari yang gua Hills omti ni daw wa kebor yang di council ni kebor ga an mem sa yu sia per kamera khagi ringgit ilau ye ni market kat hadu ku ku kebor wa ila ko i na do chpao je hadu sarlo je de wa ye di lang yong pi kam ki staff QMD Naduki officer hadu ki grade 4 level jadi to kedawa kedawasan nei benta ke jimit ke jimbiang ke yongpi wa ke juga sem arkam jo iya ke jilai bai yong ke council yubro ubi tulis bon